turiko turagenda tuganira duto Yesu ashimwe cyane. Y'imyaka 10 umwe yarafite imyaka 10 umukuru yarafite imyaka 12 bariko baragenda akamubarira ubwo ko mubarira amajambo ariko aravugana ako kana kamwe karagakobwa kare kagahungu umva nta jambo bivuye ku Mana. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nta jambo ryavuzwe n'Imana rihera akaguma asubiramo amubarira ariko araganira ibintu wa mwana akasubiza ujyaja none uwo mwana ni igiki. Yesu ashimwe cyane. Baguma avuga iryo jambo amubagira ibyo bariko baraganira akamwibutsa. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nawe uri ahantu uzuririmba indirimbo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ijambo ryavuye ku Mana rizasohora mu izina rya Yesu. Amen. Rizasohora. Wewe kubyizera gusa ukabyizera ukabigendera kandi ukabibona ukabibamo. Amen. Bizere ubibemo iryo jambo kitangura kubibamo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Sinzi kurabibona umukobwa n'umuhungu bamaze kuba fiancé bakora kwa hari igihe babazanya ndetse tuzagira ubukwe ryari. Umukobwa w'ubwenge arabaza icyo kibazo ariko hari ubundi ngene turabyumva nyine uzi yagenda abakeneye urugo aramubaza aje kumurambagiza cyangwa kumuresha none tuzagira ubukwe ryari akubara murabona ngo turi muri 2021 inyuma y'imyaka 3 tubara tuwesiwe. Yesu ashimwe cyane. Tuwesiwe Imana ikundire mu izina rya Yesu. Ufumwe kugira mu mutima uriko muravugana ati izina rya Yesu Imana ikundire mu izina rya Yesu tugiza kabikosi. Yesu ashimwe cyane. Uravuga ati ugiza kabikosi. Yesu ashimwe cyane. Amen. Akurose uyundi akora ati ni mu mwaka umwe ndakakora ni muki naho kugira ngo mutima uvuga ati uko byamye hambere hose. Amen. Abakubariye ijambo ryiza nyine ryamukoreye. Amen. Yesu ashimwe. Kugira umutima ntukemeranye n'ibintu utagize buryo. Imyaka 3 zomaze kumenya Chumara ati yaragera kenda witegura. Yesu ashimwe cyane. Tuzoza hasigaye umwaka. Amen. Nta kibazo n'umwanyira bya kenda witegure arakubarira ngo kubanza kubaka amazu. Chomba kwa Yesu ubishi ukubaka amazu. Umanzi n'ubaki bazigire kubapanga. Wakubare kwenda kupagizo muri yo nindi. Tugenda hehe mu gicumba hariya mu Kamenge mu Mirango hari akazu k'ibihumbi 50. Yesu ashimwe cyane. Y'ibyondo urayironka muri mu kaza kirazira kubakisha ibyondo kubakisha amatafari atatuye ari ku Mirango uba mu Mirango wihangana nyeko nazibonye. Yesu ashimwe cyane. Inyuma ya 14 narazibonye. Amen. Ndakora ibintu Angwa magene kupangiye muri yo muri rohero imero zibiri ni uramubaza ninde akutumiye inzu miliyoni iyo nayito ninde ayutu niso wawe inyoko wawe ninde ayigutumye ikugera mu Kamenge. Yesu ashimwe cyane. Amen. Mu Mirango twaronye ya 50,000. Amen. Yesu ashimwe. Intagora ni bya bindi byose ubona ndetse mbona mugabo nibitume ibyo nimfa abariko razana avuga ibintu birebire. Amen. Kandi n'umukobwa uzora umuntu afite imigambi kuri uyu mugabo mwiza ufite imigambi. Yesu ashimwe cyane. Amen. Mugabo mwiza ufite imigambi kamwe azokora iki n'utarabona n'abana bo mu bugenzi. Abana bo mu bugenzi ikibazo cya mbere baza kubaza ngo ufite imigambi yihe agahindura cyuma ufite projet yihe uyasubiye mariage oya
bari amaproje ufite uri kurarangura cyangwa wimirije bari aproje. Yesu ashimwe cyane. Amen. N'abagira ubwo bwenge. Yesu ashimwe cyane. Nurabe ngo yambaye ikoti guruye, nurabe ngo yambaye ngwavuga neza igifaransa, nurabe ngo yagiye muri salo. Oya, hari igikoti bayayikose, ikoti barazikota sinzi ko mubizi. N'imbuto basigaye bazikota ariko kubagabo ikosi barazikota, aragenda agakote ni 5 ni 10 nanga kosime nanga biva kubwo uki wewe ukabona yagize n'ishati byose, ukabona yambaye neza kujya ni deja hano tije wa wapi wewe no ubazi imigambi. Yesu ashimwe cyane. Ufite amaproje yahe ikindi gihe tukujana ufite konte. Yesu ashimwe cyane. Amen. Natamera yo bariko umuhungu n'umukobwa afite konte n'umuntu bafite vision. Yesu ashimwe cyane. Abategereje ikizobo nka miliyoni n'amamiliyoni sinzabika mu nzu, nzabika kuri konte. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Ibyo ukabyumvira umuntu akora ati nta konte ibi barira icyo wayirarije niba ari icyo wayihaye. Uyu muntu niba wamudelivera uzomudelivera kubera wowe uruwo muri Holy Spirit uzomudelivera nibi ubuzima turabigisha ibintu byinshi bisaba nibi genda kuguza konte muri posta cyangwa muri kopeki ide mu mabanki yose uri kubura. Yesu ashimwe cyane. Ni kubura mbere bagusaba. Amen. Ni kuri gusa sindi mu microfinance ko basaba amafaranga ntabyo nzi, ariko ni kubuntu kugira ngo uguze konte utwara fotokopi y'akarangamuntu n'agafoto passport kameje gitubiri urumva ko byoroshe. Amen. Amen. None umuntu yana kuguruza konte muri banki tacu wamusaba umva azogushikana he, umva azogushikana he. Sumaza wena kumena mabanki jogera kumena mabanki hameje batopurasa bile kumenya ndamuzi mugabo kandi n'abakobwa n'abana beza kizi umuhungu umwe yamena mabanki Imana iheruka kumuhamagara ngo yari mu Yehova. Tugere muri Yehova urumva Imana iheruka kumuhamagara yamena mabanki nyirura byumva. Hanyuma arongora umugore nawe se wiwe yarigeze kuba mafya mu rundi cyacu, yarigeze kuba umuntu yari umusoma, yari mu biyungurutsa adeplace, babita abantu badeplace. None intebe no je ne pas voler, j'ai déplacé. Narumvuruza n'amafaranga ari kaya deplace akayatwara ahandi. No sinije no. Wabyumvishije. Yesu ashimwe. Rero abantu bakunda kudeplace uzamenye ko no gusigura nugenda kugira nugenda kuburana. Toya ntabwo nibye. Naradeplace narumvuje. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amen. Tuzuke twanyagiza ngo nibye oya ninde akwakije kwiba no. Habone bavuge icyaha banyagiriza kunguruza. Yesu ashimwe cyane. Hama bari biti ntabwo nunguruje cyane narayunguruje byagenze kuno. Amen. Nimba ryo nunguruje na deprashije nibi. Aho nabyo nguruje na kagenda bizane ndabisubize muri cya kibanza. Amen. 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 Nabo kagende Yesu ashimwe cyane. Amen. Barakundana barajyana. Barabana. None wiyumvira ko udafite umwuka w'ubusuma cyangwa gukunguruza ibintu by'abantu wabura umukobwa ukagenda yamukundira yaraterura ibyuma yarakina n'amakarate. None urumva byumva nyine mugabo usigaye amafaranga azasigara usigaye amafaranga yari yunguruje nta kibazo. Ukimbira abakobwa none n'ibikiti n'umwuka uva muri Karonda. Amen. Bamusaba ko ndabari abakobwa none abari cyane muzabari rero abahungu ariko nawe uze witunganya imbere konti. Yesu ashimwe cyane. Rega nawe ntacyo byakakwira konti
uragira konte ukayigira uhembwe cyangwa urose amafaranga urabigira 10 ukayashyira hariya nta ngorane nawe waba uri impuzu rimwe mu mwaka kuri Noheli cyangwa kuri bonane ntacyo washaka buri minsi yose uri perezida azagufunga Yesu ashimwe cyane azoga tugomba kumwigana kirazira kwigana ukuri w'igihugu Yesu ashimwe cyane ntabwo bagomba buri munsi minsi yose no ni rimwe wowe ku mwaka Yesu ashimwe cyane rimwe ku mwaka basi ntacyo wahura rimwe ku mwaka ukabona nka 5 sibyo none wabikarikiye neza mugabo ikindi gihe gira ziriya nyene wambare ziriya ni sawa amen nta kibazo ugiye kura kuri Noheli kuri bonane kuca kuri imyambaro 2 cyangwa 3 ukavuga ati nzowambara kuri Noheli nzowambara umunsi umugabo wawe uzimbere kandi babizimbutse ntibizakuzimbugiye kugura ikindi gihe nibyo rero amen n'abana bakobwa bika amafaranga umuntu nazoza kuvuga ngo kuri parisera tugire no hamugane n'inkwano nanga uzomwa amaza gushira kuri konti uzomwa nimero do konti Yesu ashimwe cyane urabwira ati je dote uzohaya amafaranga uzayashira kuri konti ugacimuha imbere Yesu ashimwe cyane ashobora kuzaragira vesema ava make funzo genda kura basiki wasu cyangwa zo bomba agende utatayishira kuri imwe none none mugari n'abakobwa barizera bo murakabona ngo bari iwanyu ngo wabyeyi mugakoranye barakuzuza kugukwa abakera bararinda abo mbo yapanze mbere je nabivuga wayampa yashitse kuri konti kugenda bimwe muri famiye abo nuko yashitse kuri konti nzi abakobwa benshi akamubarira byose utegura kumbe yari umwesukuru nyamuntu wavuye hanze baraje kumukwa mugeze mu Ngarama muri Jacksida yewe baratuka gutomuka n'amafaranga isakoshi y'amafaranga umusazi hande none ari hanze bayarungika kuri Western Union cyangwa bakayarungika agashika bwo bw'ibintu bw'inge bimeze gute n'ubwenge bimeze gute umuntu wagera n'umugore bari baramuhigisha bamuhigisha reka yari kuri Facebook Yesu ashimwe cyane shabagaho kuri Facebook muziza murabitondera abagabo kuri Facebook mubitondera mubarire mubona naza hasengere yurira indegazi Yesu ashimwe cyane akubone ngo usanga amugaye ngo wacu hidura ingoma turabe ibisigaye none ibyo bibari kwa Facebook ko no kubawa nyabari abantu basumva nyabari ingo niba umuti wagufashe ingo urinde gusa hamaze kubivugana ngabo bemere ngo ibiri biri upanye ngabakobwa nabonye barizera kubera amashimeshi Imana umuntu mubiye kuri Facebook uze ko ifoto yashyize kari nakwiwe mukavugana kuno mucu ukimira oya Imana yarabahezagiye Imana yarabahezagiye rero nibyo ugira ukwizera ariko kandi ugira ukwizera akuriye ku bakobwa barizera akamubarira kera abo bari kera kugira bari ari wanyu ugakoranya muzoza kugukwa tumubari ngo twende kwa noteri Yesu ashimwe cyane n'umuntu bikenewe ntujyaniranye n'urukundo byose ubwetibiriza none uremeye ko tuzobana uremeye ko uzompa kwa noteri n'amafaranga make abaye menshi n'ibihumbi 50 tugende ayo masezerano twandike amasezerano tugende kwa noteri nabyo nabari ukwizera abyemeye rero kwa musitanteri hose kubohana imusinya yari amafaranga batanga babigira kuri gusa nari amafaranga kwa musitanteri gutanga tuje mu mategeko rero mugiye kugura ibintu wowe muramugura ngo mukaca kwa noteri hose akabashyigikiye ariko ubu banyabyemeye twoye noreshina no muri komine tuzojaye hanatanda reka tugende kwa noteri twandike ko dukundana uzobona ntagorane Yesu ashimwe cyane ushaka zatanga igice nawe utanga igice si urupapuro rumwe amen nubwo n'ubwenge
ibi ko biraza kugira ngo ukwizera kujyane n'ibikorwa. Agiye kwa noteri uwatoye marene uzaba pare arabisinyiye yando tazabikora. Yesu ashimwe cyane bijya mwumvikana bizogenda neza ndazo gucererera ndazo kugenda hano yebemera kwa noteri tugati azoburanya umukobwa w'abandi biranditse. Hari umukozi yarambagije umukobwa hanyuma acakundana n'ubundi acagenda yaramuburaniza uwo mugwe yaratubwenge umva n'ibiyoba yandikitagisi n'izi ndamubura ibiyoba twari kuri paruwasi ya Holy Spirit mu kigo twari dusohotse yari yambaye impuzu ifana byose hari abantu baciye ubwenge bize ekonomi wabizi ibyo kubaka ukabona ntubiharura cyane cyangwa ibyo by'ubuganga cyangwa ibindi bize ekonomi agarura neza neza akaguharurira arabatumviriza arashingisha urubanza byose ngibi kandi abisubiza none yabisubije byose baraharura naho wanditse bakamubaza ibi nabyemera aha kuri paruwasi bari bagiye yarakuriye amavuta bayita ngo iki marayika marayika n'amavuta meza amota neza aracyariho abadamu aracyariho marayika aracyariho mu mafarumasi marayika yabari mu mukebo byose hari abazimbi yari abakiri n'ibyo byose ayo barayisize n'ibisuko byose Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu uri umukobwa wizera ntiwaba ari umukobwa ngo umuhungu ngo amafaranga muri sano nawe uri umukire. Yesu ashimwe cyane. Amen. Uri umukire ako bari tuzongere gusangira ifana nawe ugenda witwa kabitanu. Yesu ashimwe cyane. Akugurira imwe nawe wabo siriye Yesu ashimwe cyane. Tumurazoka mu kintu. Amen. Kizere kwa kuwa byose kumabwira ngo wasanye aziyumvira kaba ngo bariyumvira uyu muntu ni akirostome ni amibe aribwira umuntu ni amibe ni akirostome regaje bahungu bariyumvira baragenda guhera bakiyumvira ni inzoka uwo mwikwegera nona ko amaraso yose yakunuruza kaya. Yesu ashimwe cyane. Ndiko ndabara abakobwa n'umunsi njyana n'abakobwa n'ababyeyi. Reka twikomereze twigire mu mavuta. Reka dusome igisoma cya mbere tugisanga abami ba 2:8 umurongo ni 32. Gushitsa igihe azozira akabajana mu gihugu gihwanye n'icyanyu, igihugu c'ingano na vino, igihugu c'indya n'inzabibu, igihugu c'amavuta ya elayo n'ubuki. Amasubire yarahamwe muri kumurahumva. Gushitsa igihe azozira akabajana mu gihugu gihwanye n'icyanyu n'Uburundi, igihugu c'ingano na vino, c'ibyo kurya n'ibyo kunywa, igihugu c'indya n'inzabibu, igihugu c'amavuta ya elayo n'ubuki. Baramugeza bati n'ubuki. Amen. Kugira ngo mubone kubaho ndimupfe kandi ntimuze mwumvire Hezekiya n'iyabahenda avuga ngo uhoraho azabakiza. Yesu ashimwe cyane. Ngomba kuvuga amavuta y'ibyo kurya sitabivuga ku karekare ngo ni amavuta y'elayo. Yesu ashimwe cyane. Amavuta y'elayo
ayo tuza kugusukako. Amen. Nayo uza koga ku birenge. Yesu ashimwe cyane. Ubushize twarabisiguye. N'amavuta gukiza n'abatumudapfa. Amen. Nayo yaba ari indwara ushize mu birenge arakangura yambara yose. Amen. Amen. Sinzi umuntu yigeze kugenda, abashinwa barigeze kuzana ibintu bita ngo fantom. Hariho amapare bazana bagupima ku birenge, bagupima no ku kuboko. Ariko buranye bagaca babona ibintu byose biri mu buzima, ku mano, bashyira ku kirenge, ku mano, ku kuguru no ku kuboko. Ariko buranye bagaca bagusohorera iyo mashini igaca ikwereka ibintu byose mu mutima, ibiri mu mubiri wose. Muriko murabyumva? Muriko murayo? Ikakubara n'ibyo unyunyugura. Mbako ndiko kubarira ku birenge ni kugira ngo wumve nushira ku birenge ushikinika amavuta muri biriya birenge uzobona ibintu bikomeye cyane. Nta ndwara n'imwe uzasigarana mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Nta ndwara ziva muri karonda zizasubira ku buzima bwawe. Amen. Amavuta yo ku birenge yerekuye ku birenge ni amavuta y'ubwami. Bisigura iki? Kera abantu bagiye ubwami bwagenda gute? Bagiye gutera ubwa mbere hamaze kugenda abantu batata. Uriko muranyumva? Nka kujya Yeshuwa na Kalebu bagiye kubanza gutata mu gihugu cy'isezerano. Buri muryango wose ari mu 12 yagenda irepresenta batora umurumwe. Bamwe bagenda mu mpande zine baravisita. Baragaruka ngo nukuri bamwe bagenda kwa raporo imiryango yabo. Wariga birebire by'ibigetanya ngo byatujya bari kubucari igihugu wari hameze neza bari kubiga muri birebire cyane. Bitabaki bajya bagaba bitabaki abanaci barakorana inama wari mahero babiri Kalebu na Yeshuwa barababarira ati ibyo bavuze byose nibyo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ariko icyo batababariye ni igihugu cyiza cy'amata n'ubuki. Bashaka ngo ariko maze kubwikira bashaka ko ariko ugize contraire. Ariko twebwe icyo bigabo twongera imitsima isuba mbere manu tuzobajya ni igihugu cyiza cyane cy'amata n'ubuki. Amen. Rero ubyumve igihuha ni kuva kera.